د دویمین سالڤەگەرا یەکێتیە جوان و خوێندەوانên دموکراتی کوردستانی ڕۆژئاوا ژمارەك ji xort û roşenbîrên Rojavayê Kurdistanê di vê holê de hazir bûn û ev roj pîroz kirin. Di demekê ku piraniya koçberên Rojavayê Kurdistanê ku berê xwe didin welatên Ewropayê xortin. Karê me di dibwarê xwendevana de jî em kar dikin û dibwarê xorta de jî. Dibwarê xorta de rastî projeyê me hene got em serê kar bikin. Got bêhtir em xortê xwe bi axa xwe vegirêdin got bê li herêmê xwe çil Rojava bên û çil Kurdistana bir mêjber got Kurdistanê jî man karin got vegerin. Zêdetir meseleyê roşenbîrî ne, nedwatê seqafî ne, neşatatê şebabî ne. كمثلا كار ام محاولات كن ام تركي التنسيق لقى المؤسسات بكن مثلا كار li gorî endamên yekîtiya ciwan û xwendevanên Demokratî Kurdistanê Rojava ku ew çalakiyên jor bi jor dikin û ew bêtir guh didin jinên ku li Başûrê Kurdistanê dimînin. ام حملاتي التوعية بكهن كامباج برجو إيرو روجك جوجلك كشكيمي كرد أف مثلا زواج مبكر كدينا هذا ام قالكي حملات التوعية على أمهر الناف كامبا وأم بيشاني خلقي بدن أف زواج مبكر كتشيرا قلكي خرابة وكمستقبلا جيرا قلكي بيسبي أف الكارياما قوم هر الناف كامبا ومفيش تبقى من شغل كيرا بيشان بدن. Di destpêka krîza Sûriyê de xort li Rojavayê Kurdistanê roleka mezin dilîstin û ew herdem di rêza pêşî de bûn. Lê hêdî hêdî rola we kêm bû û niha piraniya kesên goberê xwe didin welatên Ewropayê xortin. Dilxwaz Bihelewî, Rûdaw.